ubuzima bwifashe gute mu bice bigenzurwa na M23? Ndagusuje wahisemo gukurikira Kabeho TV. Imana iguha umugisha, Imana ikurinda umwaku n'amadeni, Imana iguha amafaranga menshi cyane, kandi Imana iguhe guca bugufi. Njye nitwa Mavete, iki kiganiro uraza kugikunda. Ngiye kubatembereza mu bice M23 igenzura. Babayeho bate? Sorry nangiye kuvugishwa kubera ko ntasomye kuri B1 Gym. Abaturage bo muri utu duce babayeho bate? Barya iki? Bivuriza he? Bambara iki? Uwo bandi nanjye ndabizi ikiganiro uraza kugikunda, ariko kandi wandike muri comment uko wacyumvise. Ntabwo muri iki kiganiro ndaza kuba ndi njyenyine, ahubwo ndaza kuba ndi kumwe na IEM Rwanda. Ni company igufasha kugura ibibanza cyangwa se kubigurisha, gukata ubutaka, kubigabamo ibice. Dukorera mu mujyi wa Nyamata ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ubwo aba diaspora, abakire, abaherwe cyangwa se abasore mushaka kubaka mu bice bya Bugesera na Kigali, mwatugana. Dukora mu mujyi wa Nyamata cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 89 80 16 mbega nimero iryoshye kuyisubiramo. Twitwa IEM Rwanda. Nanjye niyo nzajya kugura ikibanza. Hanyuma twisubirire muri Kongo, ngo ubuzima bwaho bwifashe gute. Mbere yuko M23 ifata umujyi wa Goma, yabanje gufata umujyi wa Sake, ifunga inzira zagezaga ibicuruzwa Goma bivuye mu misozi miremire ya Masisi no mu tundi duce turimo Rubaya. Mwumvisha ariko ukuntu umeze neza. Aya makuru ushaka uraza kuyakunda, wubane nanjye gusa, ikiganiro ntabwo ari kirekire. Ni ahantu hari igicumbi cy'ingabo za RDC cyane hafi ya Sake. Hari ikigo cya gisirikare cya Bambiro cyakorerwagamo imyitozo y'ingabo. Iyo ugeze Sake, uyu mujyi usanga ubuzima bwaragarutse. Abaturage baho ari urujya n'uruza, bari mu mirimo igiye itandukanye ya buri munsi yiganjemo ubucuruzi. Abaturage bavuga ko batekanye kurusha mbere kuva M23 yagira muri ako gace. Nta kibazo na kimwe bahuye nacyo, kandi babasha gukora ibikorwa byabo bikagenda neza. Mu birometero bitageze kuri 3 uvuye aho Sake uhindukira mu gace ka Bambiro, ahari ikigo cya gisirikare cya FARDC cyakorerwagamo nyine imyitozo. Hari ibimenyetso bigaragaza ko muri ako gace habaye intambara ikomeye ubwo M23 yakirasagaho iri hejuru mu misozi ya Minova. Inyubako nyinshi zarasenyutse. Ubu muri icyo kigo hakambitsemo abarwanyi ba M23, ndetse hafi yacyo ingabo za SADC zirimo iza Malawi niho zikambitse, n'ibirindiro bya MONUSCO. Mu nzira werekeza i Masisi, abaturage baba bari mu buhinzi nk'uko nyine na mu Rwanda tuba dufite amahoro, ugasanga abantu barahinga, abandi barajya mu masoko. Abakiri bato bifuza ko amahoro n'umutekano byakomeza, bigatuma bakabya inzozi zabo. Hari abana nyine b'abajeni bafite inzozi zabo. Harimo abazibera abahinzi, harimo abazibera abahanzi, harimo abazibera, urabona nyine ntabwo wakabya inzozi zawe wenda ahantu hari intambara ikomeye cyangwa se hari umutekano muke. Impamvu mu Rwanda dutera imbere, usanga nyine nk'abajeni dukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se tugaragaza impano zacu nuko dufite amahoro. Bamwe mu basirikare ba M23 bakomoka muri ako gace ka Masisi baba baganira n'abaturage, ndetse serivisi zijyanye na momo nka hano mu Rwanda, serivisi zijyanye no kubikura, usanga zikora neza muri uyu mujyi, muri utu duce twa Masisi. Ibice byose bigenzurwa na M23, cyane ko amabanki adakora. Ubu ntago amabanki ari gukora, bari kwifashisha uburyo bwa mobile money cyangwa se Airtel money.
abasore bo muri Nturo bavuga ko batekanye kuva M23 yagira muri ibi bice muri Nturo. Bivuga ngo abasore baragenda amasaha 28 kuri 28. Ku marembo y'ikigo cya gisirikare cya Bambiro hari igifaru cy'ingabo za FARDC cyatwitswe na M23 kirangirizwa. Mbega M23 yaracyangirije ariko kiri aho ngaho nyine cyabaye inyuma. Iyo ugeze muri aka gace ubona amasasu yagiye atobagura imwe mu manyubako yo muri iki kigo cya gisirikare. Cyari ikigo gikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Muri 2023 ibibazo by'abahuriye hamwe byariyongeye. Abatawe mu gace ka Nturo muri Kirorurwe batewe bitunguranye, baratwikirwa, benshi bahasiga ubuzima. Ababishoboye bisanga bagiye mu buhunzi. Ni hamwe habereye ubwicanyi bukomeye cyane bukorewe abavuga ikinyarwanda batuye mu burasirazuba bwa Kongo. Ni ubwicanyi abaturage bavuga ko bwakozwe n'abarwanyi ba FDLR ndetse na Wazalendo bahagarikiwe n'ingabo za FARDC. Umurake bari bashigikiwe n'ingabo z'igihugu cya Kongo. Umuyobozi wo muri Nturo yitwa James Ngorore asobanura ko muri iyi misozi ari ahantu hasanzwe hera ibirayi, ibigori, ibishyimbo n'amashaza. Byinshi bijyanwa i Goma kuko ariho hari isoko ryiza cyangwa se rituma babona amafaranga atubutse. James ati uwo munsi baduteye ahagana saa 9. Twarakubiswe, abandi barishirwa, abandi bakuye ubumuga bukomeye. Ariko uyu munsi kuva M23 yafata tuno duce tumeze neza, turarya tukaryama, tubona ibikoresho bijyanye n'ubuvuzi ndetse serivisi nyinshi zirihuta zikagenda neza. Mu bijyanye n'ubucuruzi abaturage bameze neza, ubwikorezi, abamotari bo muri iki gihugu akazi karagenda neza nk'ukuntu hano i Kigali biba bimeze. Abakoresha amaguru bagenda nta kibazo nta gito. Ariko M23 nakagabo. M23 wabundi isanzwe ikoresha ubwenge. Reka nkunyuremo gake nka M23 nk'ishatse gufata nk'andi hantu, babanza bafunga inzira uzanyura muje kubarwanya. Cyangwa se niba wabateye ntago baza kurwana nawe ako kanya, ahubwo bagenda bamesa nkaho baguhunga, bakajya kuguturuka inyuma, bagaturuka aho wanyuze uza. Utu duce twiganjemo ubworozi muri Nturo za Masisi, ahantu henshi cyane usanga habereye amaso, n'ahantu mbese hibera n'amata. Ababishoboka tuzababwira twijyanire kuhasura. Ubu ngubu haragendwa cyane, abaturage bariyororera. Ariko bana b'u Rwanda intambara nimbi, uzi gutwikirwa ahantu wiyubakiye. Abacuruzi bo muri utu duce twa Masisi na za Nturo bavuga ko ubucuruzi bwabo bugenda neza. Reba nk'iyi butike u Rwanda turabakire, wagusanga ufite business irimo miliyoni ukabura gushima Imana. Usi iyi butike uri kureba ugira ngo hari ibihumbi birenze 7 birimo. Reba ariya mata usanga muri Kongo amafaranga 100 n'ubona akajerekani kamata, ariko inakageze kuri 2. Nari ndimo nkunyuriramo uburyo M23 ikora kugira ngo ibashe guhangana n'abihanganye nabo. Ibanza yafunga inzira uzanyura mujya gucika, niyo mpamvu usanga nko gufata
abo bahanganye nabo biborohera. Mu kigo cya gisirikare cya Mambiro usanga cyaragiye cyangirika, hari henshi hagiye hatoborwa n'amasasu cyane. Halala, ikiganiro kizagira igice cya kabiri, ubane nanjye. Iyi yitwa Kabeho TV, Imana iguhe umugisha. Nakubwira ko ndi kumwe na IM Rwanda. Ukeneye kwamamaza wangana cyangwa se ukatwandikira muri comment, ndazisoma nyabuna.